Aga jingal kai Duran Cup kuasa final happening ke mohon gan Super Giant Persia ek Jamshedpur. Haba pai shagna ke jingal kai bro artali ken hun kia khai da marshikul. Ya ka shikul juga mohon gan Super Giant layo bentab ha menit ke baar. Kat ba ya ka gol juga Jamshedpur layo bentab ha menit ke basau Pelsan. Badai ya ke penalti shootout kabala kencat mar kentai ngut kalala ban pelim ya ke Jamshedpur da kentai lapra baleng bang ne ke jingjob ke mohon bukan Super Giant kalayo ban rung syaka semi final agoi par ke jingal kai quarter final hapring ke Shelong Lajong Persia ikan North East United bad gane ke jingal kai kelas dang haringkat ke jingther jong laba aba phai syaka ne ke jingal kai ka North East United kalayo ban penki jar ningkong tang ha ke menit ke khatwai lengbo Algeria Henry ha menit ke baar peu Ufigo Synei uliyo bentiap ya ke kulpenya khai naga benta ke Shelong Lajong bad ha menit ke balai peu sau Ujota uliyo bentiap ya ke kul ke baar naga benta ke Shelong Lajong bad Haduh bukur ke kelas step ke Shelong Lajong ke tam da ar lakawai aba phai pat sya ke kelamin ke North East United kalai le kai bha ha ke bagaliyo bentiap ya ke kulpenya khai ha menit ke basan peu san Lengbo Gonzales Batang hadin lai menit kata ke menit ke basan Pupra ke Algeria. Uliyo bentiap ya ke gol ke balai naga benta ke North East United. Bad haga menit ke ban riu peu kundai ke North East United kalayo bentiap ya ke gol ke basau. Bad ya ke gol layo bentiap Lengbo Aladin Algeria. Bad ke deru ke gol Hattrick jongu haga ni ke jingal kai. Bad haga menit ke pra peu ujitin uliyo bentiap ya ke gol ke basan naga benta ke North East United. Bad Haduh bukur ke jingal kai ke North East United kalala biang bat penlim suk ya ke Shelong Lajong Haduh san laar. Baleng bang ke jingjob ke North East United kalayo benrung syaka semi final. Bad kane kendu Persia ika mohon gan Super Giant. Bad ya ke jingal kai semi final oni le kai hanung ba Shelong.